ni aqida nunu o ka do de do haro do salihu suhaimi mbake kalame akodu chedo mogo dona denke nana alema ko denke ko kutubu sita kayu bedrushi Bukhari, Muslim, Turmiji, Nasai, Ibn Majah, Abi Dawuda ayen bedrushi Qur'ana ba kunna fana ayo Qur'ana drushi comme aleya nyinin ka tauhidi masaila wala akwa tudo aya nyinin ka shirku masaila wudoda akwa tudo aya nyinin ka yala kitabu tauhidi yo drushi ako kitabu tauhidi yo jontai ko jonya dira ako kaba ko fule nin kutubu sita drushi le Qur'ana be ekunna tauhidi emu bonyogona shiriku masala yema se kulu do kitabu tauhidi li Muhammad ibn Hawi ma se ko do janko ko kala janko ko drushi kasarabe nunumbo odi ato Sheikh Abdallah Bumbaji nyaka kuma kalawiye dondola aka kitabu do kon hadisul masa akoyi be ewa karamo do de ye diplôme baba bolo magisteri tigi ibi duguturu ya ye duguturu do ibe mogo do ye karamo de do madrasa karamo de karamo yere de do abe mogo lakala ibe mogo do ye qadi yere de do abe kiri tigela min ni tawhidi yoro la shifru iba soro joro ate foido zero ni tar aqida yoro la dro zero al aqidatu sahiha iba soro zero ate foido aqida la te foido tawhidi la ko salafia iba soro atado salafu katabula atado dit polomu ba fula bolo magister fula bolo doctoria fula bolo karamogo do abe mogo la kala kalandente de karamogo do abe mogo la kala qadi do abe kiri tige mogo ni nyogonche me iba soro mi nye salafu katabula tado sifru aqida sifru tawhid sifru salafu ka manhaju salafia sifru abe ko Sheikh Abdallah Bumbaji banka jamana inda kuno ni ko ika tawhidi bonda ini foi mo site nyogona yere ni kalamba ko ni karamo ni diplôme tugu te jamana ngono ni ko sunna ini mo site nyogona diplôme tugu ani jamia ewa qiriju te munun kala nakabo jamia ini wulu yere de be nyogona mana haji salafu ini uyru yere de be nyogona wulu yere de desra ko fa mu chofolo kuma mana jamana kam go to ma mene ala kan kisala kan tanga wodiya to tawhidi fo ka kala ka famu parce que do ko bunje miya de tawhidi tila sabaye ko tawhidi e kelende doro Muhammad ibn Wahhab re tawhidi tila sabaye tawhidi e kelende ni fi ko karamo bado de la kan ni fenke akonema ko ewa Muhammad ibn atara mo do de ka kitabu diralen ta kayra ne la baitu de do ko tawhidi e kelende ko Muhammad ibn Wahhab de yatila atigi kitabu in kala ne furu fatila la nko min ye kitabu in de la baitu de do aye aya fo akwa aya ko ma fo nko aye hadisa fo akwa ma hadisa ko ne fo nko ni nyakuma mugude o ni kuma na ko be mugo ka kuma araduka ka kala gosi ema aya fo ema hadisa fo nka be ko mi yere tade fo ale yere kudera ko tiala ko ni ko aya ko ni mafo mene hadisa mafo ko ni aya mafo ni hadisa mafo Muhammad ibn Wahhab ko amma tawhid tilade ala de tawhid tilade ne ba yaw fu yesisa suratul fatiha ala ye tawhid tilade saba suratul maryama qur'ana chaman ala ye tawhid tilade saba qur'ana labala ye tawhid tilade saba kunnan tara fe yere qur'ana yere beye tawhidi de men benni yoro de fuye de nko alhamdulillahi rabbil alamin tawhidi maja tawhidur rububiyyah arrahmanir rahim maliki yawmiddin tawhid al-asma wa sifat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tawhid uluhiyyah konni ni suratul fatiha nko suratu maryama rabbus samawati wal ardi wama bainahuma tawhid maja tawhid rububiyyah fa'budhu wastabir li ibadatihi tawhid maja tawhid uluhiyyah
هل تعلم له سمية توحيد ما جاء توحيد الأسماء والصفات كون كتا قرآن اللبا قل أعوذ برب الناس توحيد ما جاء ألوهية مالك الناس توحيد ما جاء قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس توحيد ألوهية مالك الناس توحيد الأسماء والصفات إله الناس توحيد ما جاء توحيد ألوهية توحيد ألوهية donc توحيد كتاتلا يروما سبا إسلاه تدا إسلاه تكودوني كباو يا فوتدا للاستقراء أكلنا كبو كتابو دكو وبافو نندم الاستقراء إسلاه يدي ني دوني كباو يريد يا فوا كاتين وبافو إسلاه مي توحيد كاليتي سبا للاستقراء ودليا يدي الاستقراء وكلنا كتابو دكو قرآن السنة قرآن السنة وكلنا دكو كوبو دكو مغو مو ألوفو للاستقراء وكلنا دي كوبو كلان دكو donc ambe min fo tawhidi yen qualité sabade tawhidi qualité sabay mbe sorla ni aya kono wati sera subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk suratu